Simply clever. Največji vtis pa je naredila vožnja s humorjem v Škodi 2000. Občutki so bili res zelo adrenalinski, pospeški enkratni, predvsem sem bil pa navdušen nad zavorami. Bilo je zelo velika adrenalina, potem, ko sem se usedel v tisto tekmovalno Škodo in odpeljal kot sovoznik seveda en zelo hiter krog. To je bilo zame tisto, pika na i. Sicer smo se pa še malo hodili po tem off-road poligonu z terenskimi vozili. Moram reči, da je bil užitek popoln. Lepo jih je videti, ker so vsi zadovoljni, da je skoraj da bi mogli biti, tako da sem pol tudi jaz čal tega avta, ki ga lahko tukaj pokažeš in predvsem zavira in pa dobro, malo zasenje. Wow, res, enkratno doživetje in ful hvala za to. Nimam pojma, koliko je šlo to na uro, ker sem pravzaprav to zelo malo naštel, sploh nisem gledala, ven se tudi bolj malo videla, ampak uživala pa neizmerno, res, mislim, prav odlična izkušnja. Priporočam vsakmu. Tista pika na i, ki vas življenje čakaš, da doživuje. Super, z eno besedo. Zanimivo bi bilo recimo vprašati javnost, če ve, da ima Škoda kot znamka 110 let staro motoršport tradicijo. Actually, it was wonderful because all the season 2011, because we achieved everything what we wanted to achieve, to be achieved. Which means we won both categories in the IRC, which was our main goal, but for the first time ever, our driver, Juho Hänninen, has achieved the world champion title in the SWRC category, which was very important for us naturally. I have driven something like 35 rallies with that, and never ever I have had any technical problem. I was very privileged to drive with number one of the Škoda team rally, Mr. Hänninen. It was exciting, you know, never I experienced such a beautiful day experience, and I was really surprised, and I saw how important is driver and actually the co-driver who says, because when we approached the top of the hill we couldn't see, so it was really enjoyable time. It's not easy for the team to do the car in this condition, to have the car every time perfect. End of the January 2012, I expect there will be 40 cars, 40 Fabia Super 2000 sold from the factory. And if you imagine 40 cars, that's already a huge power which can really support the goals which we have with this project. Ein großer Tag für Porsche Slovenia und für Škoda heute hier in Vransko bei einem Sassur. Wenn das gesamte Škoda Motorsport-Team nach Slowenien kommt mit dem Weltmeister, dann ist das eine große Freude für uns zu ehren
der gewonnenen slowenischen Rallye-Meisterschaft. Das freut uns wirklich. Das Projekt war am Anfang sehr skeptisch beurteilt, weil wir nicht gewusst haben, wo kommen wir dahin. Es kostet alles sehr viel Geld und jetzt sind wir natürlich froh und glücklich, dass wir gewonnen haben und wir sind zuversichtlich, auch im nächsten Jahr hier wieder weitermachen zu können. Es gibt großen Image-Schub für die Marke und viele, viele positive Reaktionen aus der Öffentlichkeit und aus dem Sport. Zdaj, ko mi čakam, da bo Haninen komplel zložno, da se malo pogovoriva o nastavitvi, ki jo imamo mi in od njegovih izkušnjah, ki jo le on ima ogromno tisoč dirkalnih kilometrov, tako da mislim, da bojo te informacije, ki jih bom dobil zdaj, zelo dobre. Quite close to perfect would be to be part of the Volkswagen Group in the future. 2012, generally it's open. I cannot confirm you an official program of Škoda Motorsport, but I can assure you that we don't plan any big changes for the future, and we would like to stay in IRC. It's our main project, and we would like to go on in this championship. Videl sem veliko nasmejanih ljudi, ki so šli ven iz avta in to si mislim, da je bil tudi cilj tega dogodka in je uspelo. Cilj je, da se gradi ugled znamke, da se kot ena potrditev oziroma sporočilo za morebitne kupce, da je znamka tehnično kompetentna in tudi da ima športnega duha, to pomeni, da zna, da obvlada.